ادارکی سروزیر بلوچستان سروکیہ بلوچستان لس کیچن کاری برجم دارگے بابتا بروز سطح دیوانہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈویژنل کمشنرز ڈپٹی کمشنرز اور پولیس حکام ساڑی بتگاں سیکریٹری بلوچستان دیوانہ بریفنگ داتا کو گشتک حساس و گیش اساس پولنگ اسٹیشن سرا پولیس لیویز تعیناتی و 8000 سی کیمرہ جنک بانگ ادرگتا پولیس حکام گشگیں کہ زیارت اور ساڑھتے دمگاں برف باری پیش نظر ہیوی مشینری ڈسٹرکٹ کا موجود باں دیوانہ اداروں کی سروزی بلوچستان ہدایت داتا کہ الیکشن بابتا تنیگتا چسکتگی گام گی چچا دل جمی اور اشتہا گیشی گہتری آرک بھی سیکیورٹی اہلکاران کمی معاملہ زٹ تینک بھی دور دراز دمگاہ الیکشن سامان ہیلی کاپٹر وسیلے رسینک بباں اداروں کی سروزیر بلوچستان سروکیہ بلوچستان لس کیچن کاری برجم دارگے بابتا بروز سطح دیوانہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈویژنل کمشنرز ڈپٹی کمشنرز اور پولیس حکام ساڑی بتگاں سیکریٹری بلوچستان دیوانہ بریفنگ داتا کو گشتک حساس و گیش اساس پولنگ اسٹیشن سرا پولیس لیویز تعیناتی و 8000 سی کیمرہ جنک بانگ ادرگتا پولیس حکام گشگیں کہ زیارت اور ساڑھتے دمگاں برف باری پیش نظر ہیوی مشینری ڈسٹرکٹ کا موجود باں دیوانہ اداروں کی سروزی بلوچستان ہدایت داتا کہ الیکشن بابتا تنیگتا چسکتگی گام گی چچا دل جمی اور اشتہا گیشی گہتری آرک بھی سیکیورٹی اہلکاران کمی معاملہ زٹ تینک بھی دور دراز دمگاہ الیکشن سامان ہیلی کاپٹر وسیلے رسینک بباں